Zato vas pitam, da li vi uopšte znate za šta dižete ruku? Šta će biti tamo? Recite nam ukoliko je nešto super, pa svi ćemo da glasamo. Molim vas, kolege, bez dobacivanja i vođenja dijaloga na sednici. Doći ćemo u molbu ako treba, ako je nešto super. Ali svi znamo da je u pitanju nešto drugo, neko drugi. Laza Lazendić. Da ste dozvolili mojim dragim kolegama da završe svoje izlaganje, možda biste imali više informacija. A ja ću vas podsjetiti da sam prošli put pitala imate li srca da glasate za uništenje prirodnog dobra. Sećate se toga zbog toga što su vaše kolege, dvoje njih, pretpostavljam iz Vršca, glasali uzdržano. Bili su uzdržani. A znate kako se kaže, pre nego što je kotao pukao, pojavile su se pukotine. Zbog toga ja vas danas pitam, ne samo da li imate srca, već da li imate pameti. Evo, ako niste upućeni, mala edukacija. Lokacija na kojoj ste se nameračili je Pavlosov čot, jedna od 3 najviša vrha Fruške gore, dakle u srcu najstarijeg nacionalnog parka u Srbiji. Zove se tako u spomen na Ignjata Pavlasa, jednog od osnivača prvog planinarskog društva u Vojvodini, koji je nažalost ubijen tokom racije. Pre mesec dana je bio Pavlasov memorijal, a da ste bili na toj manifestaciji kao što niste, prošli biste partizanskim putem kroz jednu lepu šumu nacionalnog parka preko Pavlasovog čota. Tamo postoji jedna memorijalna piramida, baš tog mesta koje će biti razoreno, zaliveno betonom i nepovratno uništeno. Eto, za to glasate.